hayırlı gün. Bugün biz İsmehmet avulunda İsmehmet ağineyleri Vorunlu kilgen yola, bala hatı yolahın takdim etebid. Yenge. Oy Allah'ım. Oy Allah'ım. Gelin ima olup gitti. Olup gittin mi? Eyde gelin, eyde Allah'ım, eyde gelin. Oy Allah'ım, tuğdinde. Gelin o şundağına oturup durma o şundağına. Herdir kendi iğneğinde alıp gelem. Herdir kötüp de tuğdinde. Yenge he? Yenge yine. Gelinim ağırıp gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ayak kola bingim ol Allah verha. Gelin bakayım ağırıp gittin mi? Ya 9 aygan dök tüdgende. Tulgakkanda tüdgende. Allah verha. Eyde balam eyde. Bismillahirrahmanirrahim. Eyde kendi yine eyde. Ey. Ey Allah kayım, iman havuna kutulhun indi Allah verha. Ey bakıtlıgına bala bu, iman havuna kutulhun indi Allah verha. Altı gazeleri tevel buğun. Ey Allah kayım, Xudayım, iman havuna kutulhun Allah verha. Ey Xuday Teala yardımından taştamahan indi. Tuğub ayra tuğandım. Tuğub günde bulgandım. Kendin inen mine bil. Başın menen yengel kil. Minin ayağım yengil. Ayağımdı taldırma. Gün açtırıp kaldırma, başka iney aldırma. Ey Allah'ım, Allah'a şükür. Ey altı gazete ol, bakıtlıgına bala buğun, iman havuna tuğub Allah verha. Ularını iş buğun Allah verha. Ey Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah kaylarım. Ey de gelinler. Senilde küreteyi. Höyünçü kızlar. Ulabı tuğda. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fu öpeyime kuttimehem. Elhamdülillah. Altı gazete var bugün imin havuna. Yerge aldım. Yer almay. Kukke süydüm. Kuk almay. Etke verdim. Et almay. Bala hatam. Kime gidala? Bala hatam. Kime gidala? Bala hatam. Kime gidala? İmamına hata. Ömer eminen hatam. Behit eminen hatam. İmamına hata. Ömer eminen hatam. Behit eminen hatam. İmamına hata. Ömer eminen hatam. Behit eminen hatam. Alam inay alam. Kopmuga hata. Ey de alıp kal. Kupramay bulun. Söntür kuyruklu bir tay. Oo, heybet. Bir samavur sey. Evet. Bir yumpak mayriza ve Evet, ana şolay. Ey Allah'a şükür. Yavluk mınan. Rahmet, ulum kalaymatır bulat birdin miye ulum da zurlap. Bir tavsa. Rahmet ulum rahmet. Riza. Balahı var, buğu var. Yıltır itken kudu var. Belki kulu var. Adam tigen hını var. Bismillahirrahmanirrahim. Birden bulur. Aldım.
Haydi. Balam balgınam, tatlı balgınam. Boyga ösüp arşonday bulup. Kan yerge git. Ha, esa. Bismillah. Var. Улкайым. Ай үсәһен көн үсәр. Атаһына иш булыр. Үсеп зур егет булып, батыр егет булып үсәр ул. Allah verha. Amin. 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 Subhanallah. Subhanallah. Durmam. Ey alakayım balakayım. Ağzına balda may Allah verha ağrıma. Ата инәле булып үз тәүфикле, бәхетле бала бул. Dankebileyin göz değmehin töy töy töy. Allah verha. Тәүфикле булган балалы. Tövbe bala buhan. Алтынәле булган Алла бирһа. Ağına bala Иш bulsun. булган. Иш Hemen булган avusip gitsin. Ballarına turup gittin Allah verha. Нәсилеге корымаһын. Нәсилеге тартып китте. Min Salimova Minhalov Şarifulla kızı. İsməhəmət ağinədən qora yetəksəhi. Biz mənə bugünkü oşu bala hatu yolahın görhətdik. Bu yola bizden elikten kilgen yolalar. Mana men özümden işitken boyunca bu yola türlü avullarda olgan. Kuptüve avullarında, Bayış avulunda, Manhır avulunda, hem şuay Kursa avulda, Yüke avulunda olgan. Mana men özümden işiten boyunca Manhır avulu kızı, Hamad kızı Hayat. Mana ular ölseyim merhumin hədir. Ol 5 yaşında yetim qala. 12 yaşında Məzər Həzrət Olatahı. Ağa havlayında 12 yaşında kevge bere. Kevge bergen turmuş qasıga Abdullah Qurbanqali деген kişiге kevge sığa Manhar avulunda dünya giteler. Lekin ulardan dünyalarında ne bulayında Fəziqəli en tövbe uldары Məhəmməd Qali деген ulları ule. Dörtün etkende 4 ulu uleyinde. Bir atla bala bulup duran, ulep duran şöyle 14 balahın yer koyununa halayında. Şundan bulay barmay dep ağahı osu hünlehine bala hatu degen de təqdim ete. Men şundan barlıqqa kelgende osu bala hatu yolahı. Hazırki vaqtda ularning balları nesili davam ete. Hegir bala tapa şunun 4 ule, 4 hazırki vaqtda nesili davam etip yaşaylar indi. Şunu ne uldары, mana oşu hatıb aldı degen uldары. Hazırki vaqtda merhum onun uldары nesili davam ete. Şolay onun neye tarix. Rahmet. Bizning Yo'liq avulunda da deraza aşa bala satıp aluu bulgan. Mening 1912-yılda tuğan әбейім, әтейімнің әнейі бұлайынды ол. Сөйлі тұрған өйі. Менің ең соңғы сіңлімні, ол 24-ші жылғы болды мекен енді, сіңлімні дәрежа аша сатып алдылары. Әнейімнің балалары өліп тек тұрғанды. 2 қыз болған, бұл зоры менің әбейім Ғарифә, онан соңның сіңлісі Ғалима болғанда, анан ары оларның балалары өлгеннер, тауғанда. Бүтөсі 8 бала өлген, һәм ең соңғысын енді шул Камила деген сіңлілерін олар әтейі сатып алған енді. Әнейі баланы тапқас, үйде тапқандар бет енді балаларыны. Әнейі тапқас, әтейі тәзірәнің, таяғында тұрып Асмалы тәзірәнің кіндік инесі қолынан баланы бір ақ сарық әйтіп сатып алған енді. Шул айтып қына менің Камила туғаным тірі қалды, һәм мына үсті деп, біз аны өфетіп кіна тұрдық деп ол сөйлер ие. Шул айтып бұрын шул айтып ырымдарға ашанып енді өзлерінсе көслі медицина болмаған бет енді. Шул айтып өзлерінсе енді бала сатып алып, шул айтып өстіргеннер.